Lungizo Mchunu ukhiphe lo mqiniso ukuthi kahle kahle yini yabaqhatha nokhuzana uthi bonke labafana phila nabo yabo ngisho womfoka Ndlovu abebemlokhunje ngisho kwalabo baphila kabuhlungu ngapi akuphileke nomuntu nje yana akuphileke nomuntu nje kuphila nomuntu akarekhoda usuku nosuku uyarekhoda akuyona iclip uqaba banga ukuthi besenzela nje ukuthi umhlaba kube sengathi manje lama clip aphutshukayo ngisho isound uyayizwa ukuthi call ama calls ngiyawazi mina that was 2018 October mhla ka2 quarter to 9 ebusuku ngitholile ngiyakwazi waphafa gogo yena buthembeni siyehla uzosala wedwa uzohlanga benjesi waphafa gogo yena buthembeni sikoduka sonke thina uzosala wedwa andubana thina sizalala Zasha sanibonani bafowethu lo nibingelela usibongiseni wakwaNtombela le ehlulwe nibingelela nje ngaphansi komzansi trend la khona esisuke sikhipha khona sishisa bafowethu hayi siyakhala ke lezinto uyazi ukuthi mase kufika umfoko amahlobo usuke sezoyidedela ukuthi ikhala kuphi nakuphi awuthi ngingachithi nje isikhathi bafowethu ezoqala sithola igcokama la lidalapha khuzana lithi why prefect esikoleni ashaya insimbi enza konke kodwa efeyila angeke ngidedele iclip bafowethu ungaze kuthiwa hawu umfoko amahlobo efika nje sekhuluma kakhulu ngathi clip bafowethu senibuya khona yo downloada inkosi yama album amavolovolo ngiyathola ama complaint nithi akekho isikhopha siko professionally umculo asufaka ama iTunes immediately skipper uyabona mina bafowethu ngizazela ukushaya isiginci ngicule ngishaya ingoma into kudunisa nama laptop angihlangani nayo into yeqaqa le angihlangani nayo dunisa nama laptop umculi ngapha umlandeli ngapha unama fake uthuka abantu uyabona yiko kugeja ingoma nje admin emagroupini bese ama group abalandeli admin umculi aziyezi le nto leyo yazi ukuthi ngisho sisafunda isikole thina silolu hlobo labafundi abahlala ema-toilet makufundwa uyabo hlala ema-toilet makufundwa i-exercise siligoqe silenza induku sishaya induku ishethi silikhipha ngaphandle sihlupha nje kodwa makuphela unyaka umuntu shaya unombolo 1 noma sikuyi top 5 iqaqa lenhlobo eyiprefect esikoleni ishaya insimbi ithunya hothisha ishaya insimbi fakishethi ngaphakathi inyangothayi phindi ingadlula iclass ngaliphindile ikade laphinja iyafeyila iyafeyila ishaya insimbi eklasini iyahlonipha yabo mina mfowethu ngifana libadla libhema insangu le ema-toilet makufunda kodwa ngangiphasa nalapha ke njalo nje ngalindela ukuthi ngizongithola ngidunisela laptop ngithi ngi-uploada ingoma ku YouTube kwabani lo ngifuna ngingazi ngompatha nihlale nazi wena ngizolibhoxa kahle yabona kufanele nihlale nazi ukuthi impatha le uSK impatha ni right impela ke manje njalo lapha enginibamba khona nazi ukuthi isiqomqomo uSK ngoma empatha ngiyasiza isiqomqomo la saba khona uyasibona driver isiqomqomo uyasazi siyolela kwamabani namhlanje uyasiza umarekeni
Uyazibona sihleka kanjani? Sithi sihleka njengo-uncle. Ngiyokuhleka njengo-uncle. Ngihleka lokho okunyanyisayo. Nyanyise. Ukuhleka kwenje suthi. Surprise la. Ezinye uwelile ukhale kakhulu uwelile umathi ukhuzana uzodelela onke ama-voice record akawasevile ngakuyena. Ukhale kakhulu uwelile uthi hey uthi uzobona nami akhiphi yena nangithini kuye engangilokothi mina lona ngithinte amkhulu emhlabeni uthi sefuna ukukhipha ama-clip ami ha hey mina-ke angilokho ngithi kusasa ubona lokho ithi ngizomshanga akakhiphe okwami yeyi mina angiphathe ngihlabe zuma mina yeyi lona engangilokothi lona mina Mthabisi Mkhuza lona yeyi ha mina ngiyazivula isicabha ngithi yeyi wekhuzane uweni lona wekhuzane iweni yeyi maye angalokothi Mkhuze angatetini nje angakhiphi lutho nje okwami angihlabi muntu mina nkosi yami aze ngiphe nami isidumbu angaze hambe ngigeza ntabeni naye yeyi anginamfihlo ngoba umgodi ushaye uthi usile engamfonela ngolami ngathi bami bani message angiphendula namhlanje phakathi edu bengithini phela ngithi funa sikhulume indaba manje umgodi qangidusile ngizokubhisa nene ngikhohle ubuye ngaso sengitheni qho ngathi mandaba ngathi ukhuzane lo wekhuzane sekunyiwa la ufuna abhala unyaka akangentanga nje kwi-top 10 ngizomfaka enkani-ke manje ngoba uzenza ukupheva ubuka ngamabomi imeseji yami eyibona uyathula nje uthi du uqutha ubuye ngifuna ukuyishala ekliphi ungamniki yena ngifuna akuxele uthi kanti umbuzeni ukhale kakhulu ngokhuzana ukuthi unomona ngoba nakhe eseshayele umthandeni isiginci kwi-album yakhe kule album ephumile kuthiwa ngo-Follow. Ubani uMaskandi othe angiyithola ama-award baye Dubai wena uye Dubai uyakuphi mina ngahamba kudala ngabo then njengoba wangikhokhe 500 u-500 ukuthi ngidlalama isiqaqamanqobo ukuthi nangukuba ngoba usumunomona ukuyishaya uqokameleli amone ngiyune awukazi uyithola i-award intoni-ke le wekhuzana uzobuyela ekhaya baba kanti ungizomchunu ukhiphe lonke iqiniso ukuthi kahle yini yabaqhatha nokhuzana uthi wanye ukubeza ingane encane ena-14 years yakusho mina kusho umchunu uthi yona nto yabaqhatha kakhulu leyo ukuthi wanye ukubeza ingane ena-14 years yona nto ungizwe ukuthi wahluleka ukuthi emeseke kuleyo nto leyo naye into kwenzakaleni njengoba ngithintile indaba yale lokhojaneni yomntwana njengoba ngikhuluma nge-abuse kaqali wenza abuse nomfana ngibe abuse abantu besifazane abami abawumkami ngabavimba bethu bambopha bomvulela amacala 3 years ago ngabavimba ukuthi hayi ake beme ngizokhuluma mina naye lomfana bebathuka ngoba kana limit ukwazi ukuthuma ukuthi udele impilo yakho lomfana akuthuma ukuthi udele impilo yakho noma ungathini-ke ngami anginendaba nami ngiyazidelelela niyazi lento bese ngiyadelela kodwa ngangikuthi ngidelela imindeni yabantu ishiphi yabona inja yabo lakini yabo kodwa ngeke kuze ubone ngidelela imindeni yomuntu ngeke ukuze ngivule amabhodi emizini yabantu ukhathi kuyazi umfowethu uyawazi ngoba ngisho ukuthi ngeke ngingcwashe ukhathi ngeke ngoba uyanto ongaziyo yebo njalo phela kanzima kabo ngicine kazi ukubabona uma njengoba ngisho nje manje ngifuna ukumbalela into yasozenza lobhana uzohamba yo editor wonke ama calls engangiwenza nawo I am ready for you
edithi ukhipho amahlazo noma ngabe yini engangihleba ngobani ngihleba ngoyemeya ngihleba ngomongameli ngihleba ngobani emsakazweni khipha umhlaba ukubonda unjani khipha you got all USBs there ngoba wena wathi nje umuntu nje ngeke udlala abantu emhlabeni umuntu nje imali wathi nje ukhipha ama record umbuzo ukuthi uzophila nobani emhlabeni uzophila nobani uyophinde wethenjwe ubani ngoba mina mangakhipha izinto enginazo ngawe yathi leyo nto injani abantu abazokubuka lo muntu othi uyamshaya babuka wena ukuthi ungumuntu onjani ngithi mina ngicela umcineka athi mina umcineka ngicela uvuke manje uye divorce court ubone ukuthi uzofika kanjani uzofika kuthela divorce court ugcwele uzodivorce abantu abano 20 years 30 years bendawonye kade bezwana ngoba njalo ubudlelwano ngoba abungenazi inkinga ngikhuluma mina ngiyazi mina unkosikazi mina saka sa divorce naye umdala njengoba ngithi icanga uzofonje kodwa kaze sikhiphela namahlazo namanje asinankinga naye ngisho sihlangana siyabingelelana qhubeka impilo ngoba we got differences lapha nalapha phela impilo kunjalo ufuna ube qotho uyicabangele wena ngaphezulu kokuba cabanga indaba yomunye umuntu Kelvin ufaka amathibeli lento ishilo mfowethu uphumela obala ukhuluma iqiniso Kelvin remember sizokusema business elinye lamabhizinisi akhe wakhe izindlu sengimile bese ngithi lokho kushilo kuyiqiniso kwathulwa yimi lo mfana ngilwa xolisa kakhulu kubacule abacindezeleka mthonga doyaza hayi ngiyaxolisa mfowethu mina ngangithi umdlalo wensizwe omnandi hlosile ukuthi ucindezeleke ucindezelo umuntu oletha ubusathane umaskande not umaskande awufe uma kunengebe na lo mfana uthanda kuhloka mthonyana lo mfana ubuya phesheya lo mfana akakwazi ukweneliselwa yilokho ubunalokho uyagalambula ufuna ukuzobulala into yethu ngithi ke mina ningizama Africa cha mina bengizothula ngoba ngithulile kule masidi yonkahla kodwa manje ngikwazi ukuthula njengamanje ziyakhala ke manje futhi ngiza-highlight la ungabekayo ngiyabuya ukubuya kwami ngizobuya sekwenye indawo senginabanye kanti noGatsheni uthembisa i-album eshisa kakhulu ukhinje ngoshaka leyo mali yakho ayisile kancane mntakababa ushayisa kudala ukhinje ngoshaka wathangizingube wathangizingukhala mahlala lengubelela kanti abalandeli bakhuzane bathuke ungizwe ngayo yonke inhlamba Facebook bathi ungizwe uyislima kodwa-ke angingakhulumi kakhulu bafowethu anike niyibonele ukuthi bathi nansi same thing Khuzana ayenzile bese kuphi isidingo so ungizwe iphiciphici hayi ungizwe mfethu isidomu hayi fuck off hayi indaba kangizwe mfethu hayi yazi ngiyayisola nokuthi ngeke ngaphatheka kabi uKhuzana mayideda la voice note ngiyayisola kwakhona lokho ukuthi hawu ngeke ngaphatheka kabi and uyabona uMacingwane uxovizwe loya uxovizwe wokugcina wombona ngokuthi wafika wachema noKhuzana wasuka lapho waya kuyigcokama benze kahle bamdala lapho kwabili akasile ekhanda ungizwe akasile ngempela la bhuti ekhanda yezwa wombona ukuthi agijimela oyojabulela ingubo ka 60,000 ayithengelwa leli khehla lelahamba nalo ukhehlelezi engabe at least ukhehlelezi umnikeza 60,000 ufake accountini yakhe ahambe yokondla abafazi bakhe lo mfazi wayekhala kangaka lo mfazi mfethu emva ukuphuma kwale ngoma esikomkom akhala kangaka lo mfazi uthini namhlanje ungizwe mayisenze kanje uyajabula hayi ungizwe mfethu ungizwe isidomu sobhuti yazi bengithi mfethu uzokakhombisa ukuthula kuloko ukukhula kuloko athule akayibona amaphutha akhe ungizwe mfethu ahlale phansi ungizwe mfethu ziningi izinto ezivonga azenzile ungizwe mfethu uthuke kakhulu welile uthukile welile ayikho nje into ekhulunywa umcineka ayikho umcineka naye esinye sesibosi umcineka ndini lo
le ndoda lena esesifoyela ikhishwe nje madudile nazaletha iyohlela nentombi ethelelo ifake ithethe umcineka nawe isibozi esinezindaba ungobe ekhuluma laphana ukhuzana ungemva kwakho uphethe ugojo uyamkhomba uyamfunza akulumcine kokhuluma lapha ukukhuluma ukhuzana ngoba nawe namanyala akhe agohlo ukhuzana kade wemqopha ukhuzana nawe umcineka akusekho vele ukuphuma duze kakhuzana ngisho ngabe uyambona ubole kangakanani ukhuzana namcine ngeke usaphuma kuyi ngoba nawe uphethe amafayili akho uhleli lapho ndulengisa intshebe nje ukhulu kamabhulukwe ingoba nawe siqwedenjini ukhuze uphethe indaba zakho uzophixuza nje lapho ngizofuna ungizwe lapho ukhuluma impethe umfuzo wodwa ingoba nawe namanyala kagohlo ukhuzane ngophapha uthi manje usaba ukuthi uzokunekelisa ukhuzane njengoba uzomvuna nje uzokhipha izindaba zokukhuthuza amaculo udla imali sigebengini lisela le uyantshontsha usaba ukuthi uzokhipha la ungahlaza akho indaba zakho namcinyeka ukugijima uzovuna umdla kangaka engabe uyakhuza ulibona ukukhuluma impetho uvuna ukhuzane ngoba nakho wazi kahle na ukuthi usawela amanyela akho abagodlile siyazazi indaba zenu nihamba nje nanisathandi hambe nithimule emva kwanikhohlela nihleke into engahlekisi ngisho ngasuza ukhuzane niyahleka inxothi nyenye sengivala nje bafowethu ngicela ukuthi nisubscribe lana bafowethu ngoba mahlelo yanithanda kakhulu nisifollow na ku-Facebook umzansi trend bafowethu nisifollow nje kakhulu nandi page lana nisifollow bafowethu ngiyabonga kakhulu bonke abantu asebekhona ukuthi besubscribe nabanye nje besubscribe ngiyabonga kakhulu bafowethu isupport yenu iyona ezosenza ukuthi isibeke phezulu njengomzansi trend sizokhona ukuthi ihlezi siletha shisa sizokhona ukuthi nathi ihlezi siposta everyday njengamanye ama-channel into esifuna ukuthi yenzeke ukuthi siposte into ehlelekile asijaha ukuposta sifuna ukuposta into ehlelekile ezokhona ukuthi ithandwe wonke umuntu ngicela abantu besubscribe bafowethu nilandele kakhulu umzansi trend na Facebook nilandele ngazi kuthiwa bafowethu engikhuluma kakhulu umboka amahlobo uyayidayisa.